ankasa ebefa ene wakasa amane bi ada oso yare ben ohaw ben yabo udua sesen a odifo na asebra eja befa ne so adane udua abo ama me da ase bebre papa ene dwumadi a ye die me pese me busa se eno me kra no me etesen eno me yo lady me pacha me da ase program ana enne program ya to ne din say sikadwa me kase is the lifter of all cases. Okay sikadwa nko na timi dan no me nyina no me bia na lady wa bisa asempa me pacha kase no me a eno me ya de a ehu pa eno me enye easy your positive and negative your positive case and negative case na eni pantie me ye kase no me a eno me yetimi fa free ba bia enu me ne se no me eba oso a me generalize ne se no me eba oso a lady bibia don sabe so bia na asai because of enu me eda oso nti wow na se no me eba oso a obi odin ho bebo obi ya sa ni pan so ye no me onu so ye no me sa na tie minnim se ya do me wo na me de me ho abetwiwu no sa na tie wo hun tan setimi sai me etimi sai wow papa fa yakọ obi wo ho a otimi kọ ware ebre onya nware na ne dwumadie bibia is on point na ne ma nyina akoyi badru ebre okọware ye so oware oba na so oware be ma no bonsa asase no a na ne ma no oye nkane na nkosomu na ekono na ne ma nyina asase e ba fom wow e ba sa wo mu do nyina tane bayi watamfo wow obi sha obo a emmem enti se ya sha obo na semmemu a ya check ne ye e ya no me yes obi bi ya sha ne bo a emmem bi ya no me da no so na eno me no ho lady, your phone no mini be a free enipa ho. And your phone no mini be nsu free enyame ho. What you say? Na enipa nhane nso. Wo abinzu nature. Nyame abode wo sori tia. Otumfo nyankopon no anu etwema nso. One otwema nso. Nature ni nyina sori tia wo. Papa obi ho no ma wanti nature ase. Nature ni nyame abode ye. Ade bi ya abode bi ya so sori tia. Odoma nkuma enso ani sawo. Awohom ni nyina hu a obi atawo what you say wo ye obi a wo do nyame a awohom nyina so do whether positive or negative obi ado na so ye obi a wo tan nyame ene nyame asem a yankopon so ani sawo awohom nyina so ani sawo what you say ena enome ho lady ya fa nome ni bi free awofo ho ya fa bi free obi a wanyini che wo ene ya fa nome ni bi free obi a wo che no provided the waye what you say enti ya kan no me a enome de enome nya bo obi so a e ma ne dwumadi a wodie bi asai papa se obi kra ho a me pese mbusa se wo yesusum ni pai wo na wo ha enti na me ka ne sa se wo yesusum ni pai na obi akasa atia wo wan kasa ne kwampa so na wakasa atia wo eno no mitimi eto sa nipa ne so hey lady mama oba bi ademe to tankuru em odeme nante ya ayamuwa na nka mebuwa no kwasem nyame nko anko maska ni bi chimi tum papa sa brand 2004 mu ho me pa chaw esa nipa be hu na chire ye hu ni ewu onse se yakona nanom sumu a ye woduabo bi ho ye friend ni tandua no kre sa ni tandua no se ye de bowa wo hunu ye monu wanim e ma wonte ye bonu wachi enti bibi kanwa unhuru ba bi ade ne firi enti ano ya friend ni tandua na meka se me kodi oba ya asem nyame nko an ka me ne makwara na odi machi me sofo ketwa nyame nko an ko pani bi chi yatum because of say adwempa me nyamo oba no a me di defend no aboa ne sunsum ne honam fam papa na ya humobro no kwasem because no oba ne emomroni but me bu oba ne wie ye e ma bibi ba ne ho no oba ne de me to tankuru am wa na dwe so obesem me enti that time me member say ba sorry me yesa me kwasra obi asabra na me konsra hwe ene dia me jansra hwe enti me ko baabi a medru bia na nipa na bisa so for na ade na we nye nipa bone for sa nipa asumase mo bro for say ene wa ye ne say me yima no baabi enye yi what you say me yima no baabi enye yi enti ba sa no me betena se me dwere kwa akiri na nipa no na me ma ne bre se nko onyae ba wa ya na dwen se wani esi bone kwa mo no wo gu mani mase wo twa magu na lady enna me so ene oba no obodam adwena sei wo bodam straight wonya yare sada jese waba
na bra bi na me sunsun baako Almighty Chris na me ne nam ya nam na ohu oba no e wo kwa no so oba we ba ma bi na adome no data ni edi nkomo na me kan se me ni me sunsun na ma obi nti ase me pacho ne ya nam physical me na me ne me honhom nam me hu no ono so ya dai ene ya di nkomo no so ba ma bi na adome no na me so onmai oba we wo ya me bone ento aye no osada me so wo hwese obe kai no a because the way no oba na say no sadi ankane na me ni mo no nya sa na no ote ene obo ndam totally wasisa na wonim lady Sunday ya pa sorry me share me ma me enu bi omo de ma totankuru am aye o ma dwe so mbe say me no kwasem na me hwe me hu wo mo no me yam hye me kura me wira hoi pa me yam hye me pa because the way no omo se tie ene o ma ya nketenkete te san kwada omo nam na hwe omo achi a o ma ya san kwada lady hwe me na me wo ha eno me ya fa bi free hwe say ebi America ne say ebra me TV so obi hwe me akowo dwananum no afra fidie so no wadi watam no abedi watam no kore abra won kan no no kore no wadi watam kwa so didi sunsum ni pa bi atam na hwe anyawa say ni po nkuta hwe no onkura hwe kwasem oh yes me ka say no abra ya take mu ayeba ni yetie the nation prophet opambo Ebenezer onma me chiawo na o say woman bi ba no ho eduabo bi hu ase na obi otenchen ka so ntime nye hu sabre ose no ya asore enti omo ne nkora ne ba ko be ka chere no ose papa oba we sise ni se no ose sa wo se afre na gina mu se ko no gidi wo se no me ni increase no kwasem wo increase no me ne ma no me ne ye dai e ye adwuma within 2 weeks na nipa ko no oda form no kwasem tim wawu obi be ka so opambo Ebenezer wo ye bonsam tio tete adifo no ene bi ni ho ayi yagugu maako obi okuta sunsun bia ne nsam odene ne hu ohu enti sameti ayi na menka wo no afra mi bedi matem program ma me ye wuntua bi ma me TV no so ma so kwawo ye tua ma betua sika ba TV so saba ya obehume na me kasa wo hia me kasa no a twamko TV ne doso na mo ametrase anhwe me na nsa ni matem wodi matam na me ma anti a me sunsum ayedai wate sa na tie enti eba sa nipa kro no eno me ne ye ne so adwuma pa anu mpo na ehu na media me ameti ai ya wa asofo bebre ya wa difo bebre na media me di oso ne asase wura na ye adwuma wo edi na me bo nipa nyanti ase ombeti ase kakra bi nipa beti ase what you say sika ganya mekase ene be na nya mekase wasoro nya wa asase be dai obenya na sa asase de be yotia so wow enti me de me hu asebe ehu wodi mati a ehu ya lady me pa cho wiase wo hu spirits no ye o mu 3 your white power okay and your black okay and your red okay obi o use white nko a obi use black obi use red me use white red and black ni nyina wo use ni nyina because ni nyina wo majamu okay what you say okay ye wo honhom e de saya de okay ye de de ni ye okay ene ye wo de ye de asai bibia ye wo de ye men kan say wo de honhom e de saya de ma kan ma generalize no ene obi na wo bie na me area me ma pesa me fa me de na white what you say okay na senti me ntwa kokko okay me ntwa dwan okay me ngunsa okay me de me kasa kwa na ye adwuma okay wo ka me ho asem na mete na ma ante ne kwampa so na me so oba bi wanyini wa ko basis say yes aware ye de aware wonya bi onwale danso wo tia me na so e de ayewo what you say ente no me de lady obi emu obi kura mpresa no me yanka no me kura asem na so nte ayade e ehu pa because enya domi wa firi nipam ene na chese social media ye tete a ye didi nkofo atem obi wo hono ma wo show bi kura video kwa na bia nipa na eto nwoma ye na hikura wotimi twatwo nkwase asem gu ate na woko enti sa nipa ne se obi sunsum nipa no a wo ye na de a won fro na wotimi ka asem a enya to no so a enti sunsum nipa ne timi dome ma ne ye adwuma lady me ka kire o se ebia na nipa no wa ante wow wa ante ya ne sunsum na ate okay enti sunsum ya atake okay adenti na edu atem ayo ya si edu atem na yo ya na be ma reply a enye ni pedua na ma reply dabi eye honhom na wo mu no enti ni panti ase ese
nipa bi a honhom wow nipa bi a honhom wow because sunsum ni umu a enko obi ka sati wan kan ya okay what you say enti o ka asem tie obi a de ama ne ye ne ye nyina e spirit na ewo ni mo no na e ma ne ye ne ya enye nipa dua enti spirit na koye biribi enu nti na woda wada na honhom na ewo mo na pie na akonante ade achi a no aba ba wuram no ama message wo se me so dan me kwa ha me yese papa me be se me busa se last week oba bi ba sorry so oba be 3 weeks mo ani na ma me ni ba na ya boni dua ba de jafa wo so ka kire ma me ni se ma me mahunu se ya bo dua o se papa ya no kra na me kra ba bi a me ko nyina no obi kan asasem cheme ya dane ade na dane enye adwuma baba kwai be so na wo fa ya wo hu sa ade na wo kan ya ma minute mi jitu mu sa bre na ma sa dua bo no esiko sa de esiko papa mpesa wo let me pacha me da se chiam ya yire bi kan se mi wo se utumra no akire de esie okay utumra no akire de esie okay ne sansan kwara yente eniema ase na de yete ye bi aifa ne senti ya kan se utumra no akire sie enye sa utumra no akire de esie chiam ya yire bi mpacha me da se famous video na ya ready am mpacha obetimi de ato so amaye lady enye 3 weeks woman ne ba soro ho just 1 week pe okay kwasi ada etwa mu yi ne na wotwe no okay etwa fa se kwasi ada etwa mu yi nura kwasi yi eno ne 1 week woman woni papa kasa what you say na mama nkasa akra nsana de atie ne se da bi o de famous bi volume no na obi antie bi ansa what you say me nko obi hu asem kwa ena oba me nchen anya se bi a me panim aya adwuma ayaye hu asem ne yeka papa me pese o kasa efam because if na wose wo hwehwe ade no nti me pa cho de atie ne se okay mami me pa cho atiefo ye hwe abasisi a medase be mama me mai mama ensu be ne di bo wudua na cho wo no fonso nipa ne bo wudua o fonso na so de mane bi abone ya mane o bo wudua o fonso na o ka sa nya adwuma na no hu hu kuta nipa mimi sister me di ne ti be ka shira mi se ela ni sini fifi hon leta fanoto nchen ensu be no de bo wudua kasabu adini mo ye nime fifi na se me na kokko to dia ensu atasi ensu de ensu e fra na atasen na kotosu ena wo bo mo de omo ba wo ensu atasen na kotosu akotosu so mimi pese me fifi atasen ni akotosu omi enu nko a mi ansa na anto aha ana general aka o capito aka o fra Kenya bi ana nto anso aka ho no so no di be de me ma pa na se enti ensu atasen ensu akotosu ana antoa capito no amu aka ho ne de bo wudua bedase se bia no enyawo ana se nyawo nta chona na mi yale no bi so de me ko be ni bia na no ko ya no mo ka se no okwa na ka cho se bia bo sisi no mrs aleka na fi mi sinemi na ke se o kan se na ke na nesi fi ki wala mtina ya sama eye time nti wo ba ha no wo na ba ka che me se ya bo dua ana me na me ka cho se ya bo dua so ka se me ya na se bi ko na se ko power ba wo sama no enti esu atasen esu akotosu ana nto anya mai omire no na ayere wo omire nsa acha no so ni ka che ko busu no ka che ni se busu mbe na akọ ho oko esu atasen ho no ka che ni san so ajo fi te bi an do onsu anto aso onsu ana ono atasen ya kusu no on ko be na so la de bi ho am se ni ti fi omi fi omi fi omi so be si omo di abuntie na ntina ma ni yes na ko anto ade oso onsu enso kroba be yi ne ho ano wan ba le dina ho na esu atasen se esu atasen ni akotoso se nipa na okọ wudua no hawa no hawo mo se fifi ho eto twetwe mo boa ana me boa enti so fifi ho dia
Woman to near you and Kuan to enter. One more so we to me. And the Almetia and our moment de yosa. Okay. And you say, what that with me that? The first in the name to me, like this time happening. So what's it? How? What's the first and ultimate now? If you saw by Oba here for boy. Oba says, who is so quiet. After Okoye, ultimate that. Oba had a bang. Last week, Yana Ba. And another known to me now, who free her call last week, Sunday, I felt the ultimate die. One day, I know so a giant. Sabretio, one above for you. Nanimo Hunuka, no Monsieur Sassui, and Assassin as well. I have the spiritual headquarters. I won't be there, anyhow. It's already deal with ya. Medical can was I can't say more once much. It is a to me how. Never be down when that's a 2 million out there. And then you'll be a 2 million one. Scadana and I yourself. Praising the Lord. Hallelujah. Kenya make us say, why no. Order 4. What's a wow ya dear? GOD for line no 0553 011926 OD for Sikaja. The line in here 0553 011926. Me that's OD for. My name is set me said 2 weeks. Name said 3 weeks. Just 1 week pay. 1 week pay. Okay, last week. Yes. And or buy. And or buy. Okay. Because my maybe na didn't buy. Okay. Na ebrene nti. Okay. Sa ma me we be share that na be TV so. No kwasempa. One ma me na okodi adanse didn't buy. No kwasempa. Na wo hwe ma me na wo se ne na se nyina tata. Na tata. Wo da wontimi na. No kwasem. Na ma me yesem wo kan wo se wotimi da onso na emoja sebe emoja free na se. Na egu form. Na egu form. Ah. Wo huna mane. Na wo se wo chiri akwankyerɛ bɛ no wanya ya diifo ahodoɔ ene akonfo so na ensuo na de bɔ ne dua ensuo atasen na anka se wakɔ hɔ ama atasen konfo adane kuraman dua no ba se la anya yie ah kosi se oba dua kodi adanse ede ne bae enti oba last week ye ode ne beduru hɔ no powerful ena meka kyerɛ ne se maame wo yare na yare anya yare bi kwa eye duabɔ okay enu ose wa pasa ba bia meko bi ya sa okay ni adane ametua sika sa na me se ji so oba afode 500 cedi meja no kwasem enu ose 500 sa na me se enka ni sika 5 million ma me ni je manim ka sa 5 million na so we dey afo because sika me kotua na no kura me kotua 15 million aya 1500 ti 500 there papa me srawo next week me discount beba Sunday ya no de bae me gira mu dane dua no straight away maame no obi a wonante kura no ote so otumrika no kwasem what you say no kwasem duabɔ no say ya no kwasem entimi de meme nhame wo anya bribi no kra na lady me pa chaw on the 24th 24th of November okay up to 30th November no kwasem Everlasting Power Palace skadwa me kese no amu wo say anya program okay na sa program we de abusua ochira yebeka ho asem yi okay obi biara wo achichiri bencheye tumrika na brabi program we eye program wa yade kowura bronyanom no kwasem ade kowura 2024 no kwasem anya asam ketwa yebedum yebeyi nume ya dum nkrofo yebeyi afinipa afrinyame maso sikadwa nyame kase is the lifter of all curses wonderful enumi bi ada so bi etumrika bra wonderful na ejamfa me so muwa wonderful enti abusia wo hweme menua media me se me tumira na ma che odi esie wonderful men sama meka ye no kura nti men kata nipa nanim what you say maami wei ba bi ote ebi ana ne busua na bi ahwe bi what you say sama ko hai no a media ade akata nanim we dia me se men kata nanim asam ne ye no kura asam no kura bi anso anya dai yento sabe wonderful media no odi fo schedule wonderful enti abusua sa wo hwe me a me pa chaw me nwamanum me se problem bi a wo bi a just 500 cedis what me boy for the 5 million meja me pacho wo how be ade ba ye bia ye be ye free ho na video na wa be 28 minutes enti ya de ma me na kasa be se da aba betina ha ma me no aba be ono abedi na dance ye ya yi ba bia wo tumrika no ya dane dua no ya yi dia kire nipa na ma me na di ne ho dance no obi ade na ni ayedai ehunu bi me dia no odi force kadwa me number 0553 011 926
mechia nipa bi a waje bre no atena se no ahwe me ena bre ne nti metu kwa ma bre akra enti we de ena de mo mfa nche me on se na ma nti atiem mechia me ba pani na agei agyan shraw o kira be humanim enti na agei agyan shraw no onye okese na ma chia me manyina me be kuma me last born na na kweska agyan shraw na ma chia me ayerebi ewo kuma se asafo ahemfie ma chia ba for ma re hene ewo kuma se asafo ahemfie na afa ma chia me ame capital otumfo suma nkwa ahene ba akopɛ baafo asare okugya wo asu baafo asare okugya wo asu baafo suma nkwa ahene wo ba kyea wo mepacho me dase obi anso a wo hwɛ me bia agya nya okese no wo nhyira wo no nya okese mepacho me number me last me number me dem ma wo 0453 011 926 when me number me didi dwuma enti frɛ na agya mfa me so emoa wo na emfrɛ me ka nkyɛ papa ehia me ana me ho kyerɛ me o nkyerɛ wo ntina me se bra na me muaw awurade mfa me so muaw enka nkyɛ so papa de me de akura de nti papa boa me papa bompa ma me phone so ena sa de twam what you say bompa ma me phone so me bompa ma nipa o phone so atwam dadaada apa life be ka kyɛ o se atwam dadaada more than 10 years ya bompa wo phone so bio etu hia me bra me nkyɛn obi so timi frɛ so papa ba bia me o me ntimi ma me pa kyɛ so ntimi ma ubeti abo afọ de e wo fon so na ya boa wo eja nhyira wo eja nya okese 500 si road to fom a eja be fam so nhyira wo na wa boa wo me pa cho me da ase asempeti a me de masem se ya na me da ase se me ka kire o eja on nhyira wate wa wo je bre hwe ye bia eja on nhyira wo na wonye wakoma so ade ma e tete Atimpon e na wo hwe ye me a me di dwumadi enwu chia me di Lady Bex eja nhyira wo na wonye wakoma so ade ma abi me chia wo me be kuma akuya sika agudie eja onhyira wate atamfo nye nyame eja nhyira no onye wakoma so ade ma me da wase se woje bre na wo hweye ye be san hia wo chena 5:30 to 6 o'clock. Shalom, peace, bye bye. Abisi waje bre na wo hwe me dia ne sika dwa nyame kese odoma nkoma